TV Manijak, emisija za sve uzraste. Zaspanka za vojnike. Reditelj Predrag Antonijević. Zaspanka za vojnike nam opisuje istorijske događaje 1914. godine kao sećanja mladog vojnika Jakovljevića, profesora biologije i učesnika Prvog svjetskog rata na strani srpske vojske, koji dolazi na obeležavanje 20-godišnjice rata i otvaranje spomen kosturnice. Baš u tom selu, u kom je njegova prva ratna jedinica 5. Topđijska baterija prestala da postoji, susreće samo svog nekadašnjeg komadanta, ostarelog Aleksandra. Kroz sećanja dvojice saboraca pratimo sudbinu 5. baterije, teške, ali i radosne momente, kao i njihov odnos, od početne netrpeljivosti do prijateljstva. Ono što Stevan bude saznao od Aleksandra promenit će sve. Lik potporučnika Aleksandra, čiju sudbinu saznajemo na kraju, pokazuje i zašto je srpska vojska uprkos svim nevoljama uspevala da iznese tolike vojne poduhvate. Jedan čovek, poručnik nadređeni, svesno je žrtvovao svoj život, a pre toga ugled i čast da bi spasao bar jednog svog vojnika. Glumci Ljubomir Bandović, Marko Vasiljević, Vuk Jovanović, Marko Gvero, Nebojša Glogovac, Nenad Okanović. Premijera 1. januar, RTV Pink u 20 časova.